Došli u moju drugu zalihu pirotehnike. Danas smo bili u Orionu. Sutra stižu rakete, boksivi i to, pa ću još jedan put sutra. Evo vidimo sad od prošli put i novo. Evo triangl. Od prošli puta ste vidjeli, ovo ću brzo proći. Zenga. Najjače, ja mislim da je najjače, da. Koju imamo. Ne, nije, ali dobro. Pirat. Dobro, to ništa. Ona glupa kutija pirata, gdje nema ništa. Evo pištolj ovaj put. Gdje se vidi dobro, ne znam. Onda metki, rakete ste vidjeli. Dobro, evo šoka. Puknuli smo. Ja mislim da nije dobro da je prdnu, a za druge ne znam. Ja mislim da su jako pogledali. Dobro, ova rakete. To ništa. Evo velika mega, to ste isto vidjeli, to ne moram pokazivati. Prošli put silvera nisam pokazivao, dalje je raspadnuta kutija. Evo. Mala petarda zmazana, ali jaka. Evo sad idemo u Orion. Prvo Magnum XXL. Dobro, okej. Magnum. Dobro. Onda kutija od pištolja. Silver, ovo je 3. razred. Malo. Evo. To ću posad posuditi. Vještica. Evo. Izgleda ljepše na internetu. Onda crna udojica. Ide buši. Evo. Crna udojica. Onda imamo 2 kutije Piratexa. Ovo 2 su pune. 80 komada se dobi za 8 kuna. Onda imamo Komandos, koja nije baš nešto dobro. Evo, Komandos. Cijelu kutiju. Imamo Atomic Power. Koji 3 točke. Imamo Scorpion. Ovo nismo još puknuli, ne znam kako je sutra ili prek sutra ide testiranje petarda. Tako da je to. Ako ste uživali, like, share, subscribe. Ajde bok.